Musi umwe kuma Masimba ni kauntini ya Makueni nuende na kwikaida serikali na movya wa kuthoima uthukumi wa mavisa mavolisi ula wa IPOA kwikithiani wa kwata aki tina wa mwana wo kwa isito Samuel Mutua kana Uncle Sam ula naye mutandithia sokoni usuku wa ni ofisa wa volisi utukuni wa wachumwa kwa mukia wa kwambililia kwianana na amwe mandu ma musi na livoti ya OB ila yonekane kiseseki ni kana mwendoni wa saa 5 murutia Uncle Sam au mie musi itina kukwata viasala wa kutakiwu cha kutumia usini wa muone ula wiki sioni kiu valambe wa kilomita ili kuthela wa kelanilwe mbe ningali muthemba wa Probox na ofisa umwe wa volisi kumala kwete vuti mbe wa kumwantha vala livoti isio kueta mbe wa bakuvi isasi nyanya kati wa miongolini 5 le vuti yosiwe nasio iya ivo ivuti nisu Joseph Kiveka na ili voti Usile siandikithitio kuhusu kiseseni cha polisi cha Masimba iwetete Samuel Mutua kana Uncle Sam anoiwe engalini yake ya Nissan vala musikali ulona mwathie ulumie ngalini nini ya Probox na kutuicha isasi nyanya imwe iyananga ngali isu na kimwe kwitha kinathie Uncle Sam vambauni cha vita chatha mavui na kwatha ivindi ya mwongo na Uncle Sam wetwa anakwie aivikyo sivitalini wa Makindu mauvu ala maikithitwe ni ukunekeli wa ndakitali ulominite kwika uthinzi mwi wake. Mwana witu aumara lona usiangalizu anaendia only 2 kilometers from point A to point B na point A to point B ni less than 2 kilometers na wa anavwa na gedi watema. So postmortem ni noni seneza kana mundu anathiwe ni mundu at a very close range na undamage one of the right leg na kisasi cha penetrate into the spinal cord kila kinatumie brother wa ede wate bonundu wa kuwa muno auwa mumaene nthi meuete tamake utelemanjwa ni asikali nikenda mavithi mauvu wasu mayenda ndongo isya kiuteti na serikali ilikiile nikana uwo na haki ya kikuu cha Samuel Mutua ikwatikane na ngose ikwanine jeu ine ngose sei mwianeu na witu anathiwe engalini kwake ethie kipilani chana yata ni musikali oka matoete Probox oka au check kali na auma anathiwe mwana witu direct bata ikuli na mayenda utoloka ipo ulona ina mona mapati una neni na wangu sente hospitali hospital ipo neno utenda mo ni akwate me polisi koitete ipoja newe justice tukitewe nandu maitu lataza kuje meibela ziate yasukwasa mundu yena wa mungi muno na twenda tumulike serikali ikimele yetu tethesi nondo ainge maitu takwanya anaithe wakwa nona ndetha cia kimawazo so serikali kalikile tindia twetha notano Otahu andu aingi alama ni ngalini ya Probox ila inamukwite musikali ulona athie Uncle Sam nimendeka mwekwe ukunekeli nikana uwo omanyikenike manato isi kiko kicha kinyamu ona kauni manekiwe mbini ni asikali matethianisie na volisi ma Masimba vala Probox isu na nisanila ina murutia isieto kiseseni cha volisi cha Masimba IPOA iende na ukunekeli wa ikwani yu na banandu tumese yu ati maumanda nentumese le market yoke bage go restore bala ke train ya asikali maepi opposite jetin na ithi twenda kule Mozimbe nundu ni wogie ko gwitongo na ino yo wodela ya munengie kula twenda kule Mozimbe kwanda yesio onthe eshima kitu amonisia ya usaku wa chama chake atwa musaku ya mheshimiwa wa chama chake twenda ongamena itundu ongamie nake ne pesa ila asikali oba inge serikali yenge ya Kenyatta mo andu maitwa ba Masimba ati yao na action yone mimi sisi yo nde itaitha patea twa yao swa na no bethi ro batwa wandu o mana makoka magatho makakwa na uwithela lakini no monde twaise kiune okithelile Joseph Kitheka ngilivote vilingi wa mauvo.